لدیاربکر دناو سالکی دا فیاتین خانی و آواهیان تقریبا 2 قات زیده بونه. دیسا کریجی جسدی 5 حتی لهنجیا جسدی 100 زیده بونه. جبر بهای ملزمه این انشاءات هر روز زیده دبنشی گلک متعید کار خوین انشاءات دانه راوستاندن و قیران هر دچه کورتر دبه. سروک جورا انشاءات کاران یه دیاربکر آسم آسانا دازانی که بهابوینا هر ملزمه که انشاءات پیاسه زیده تر تنگاو دکه و دنا سالکی دا بهای کیلو حسن جسه 4 لیره درکتیه 7-8 لیره او همو ملزمه این دنداجی بهابوینا که بردوام هیه. Diyarbakır'da değil de aslında Türkiye genelinde emlak sektörü. Li Diyarbekirê û Tirkiyeyê bi giştî jî kerta înşaatê tê de fiyat 2 qat zêde bûne. Bihayê çîmentoyê salekî berê 13-14 lîre bû, niha 24-25 lîre ye. Dîsa malzemeyên wek alçî, boya û yên din ji sadê 6-8 zêde bûne. Dema ku malzeme zêde dibin, fiyetên avahiyan jî zêde dibin û bihabûyîn jî piyasayê lawaz dike. Divê rayedar li gor rastiyên civakî pergalek daynin ku piyase jî serobin nebe. بهابوینا همو ملزمه و برهمان لترکیه جالی رایدارین حکومتا ترکیه واجده زانین و سروکومار ترکیه رجب طایب اردوان راگهاند که او آماده کاریا راگهاند نا پاکتا که نویا آبوریه دکن. محمد آراشی تین زمان که او وک مالبات جسال 1993 و کار چیکرنا انشاءات دکن و گلک جارانجی خیران چه دبن. اونها جیش بر بهابوینا بردوام یا ملزمه این انشاءات اوجی کتنه تنگاسیین مزن. بیجن کی جد سالان شوندا کریستی. 2 سالان شوندا کریستی. ملزمه سالا پارین %100 زام بو. لسرویا ام دایره مثلا ام مجبورن امزی باوجن سر دایران. وقت ام داوجن سر دایران alım gücü. Vakta kim dibese daire desi meded minin. Em nikarin xwalser niga bigirin. Hevalê me enkî mesela ji sehê uzaklaşmış bûn îsal, yani zirarê wan şê bûn. Heval mecburen derketin ji piyasê. Hinkî hevalê me mesela dinê hene sıxintiyê wan dawam dikin. Evan sıxintiyan heya kînga me em jî nizanin ê dawam bikin. وک ملزمه این دنین انشاءات فیاتن چیمنتوی جی زیده بونه. متعیدن که کار انشاءات دکن جی بریار دانه که دمکی چیمنتوی نستینن. سروک جورا چیمنتو کارن ترکیه جی را گهاند که مالیتا هری کمیا چیمنتوی جی بهای هری زیده یه چیمنتوی جی لترکیه. صدق ارن، کردستان 24، دیاربکر.